Gihakot sa GMA Network programs ang halos tanang major awards sa Platinum Stallion National Media Awards 2023 sa Trinity University of Asia. Hasta ang TV Station of the Year ug Regional TV Network of the Year. Ani report. TV Station of the Year. GMA 7. Napili isip TV Station of the Year ang GMA Network sa Platinum Stallion National Media Awards 2023 sa Trinity University of Asia. Napili usab isip Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV. Gidawat ang award ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy ug GMA Integrated News Acting Head Oliver Victor B. Amoroso, kauban ang pipila ka opisyal sa GMA Regional TV. Kinikwento ko kanina sa mga kasama ko, hindi nabubuo yung taon namin. O hindi nag-umpisa yung aming taon without your recognition. We will stay true to our corporate purpose, no, which is to enriching the lives of Filipinos everywhere with quality entertainment and delivery of news and information. Again, on behalf of the men and women of your Kapuso Network, maraming salamat po. This is the 6th consecutive years, no? Sa pag-alaman natin na ika-8 year na pala ito, no? 6 out of 8, no? Nabigay sa GMA Regional TV. Ang award nito ay hindi lang para sa isang organization, no? Para ito sa men and women ng GMA Regional TV mula Luzon, Visayas, and Mindanao na ang daming pinagdaanan kagaya ng ating mga kapuso, no? Kahit saan man na parte ng mundo sa Pilipinas, lalo na nung pandemic. Gila usab isip Best TV News Program ang 24 oras. Samtang ang anchor niini nga si Vicky Morales ang napiling Female News Anchor of the Year. Si Atom Araulio usab ang Male News Anchor of the Year alang sa State of the Nation. Best TV Sports Program host usab ang NCAA ug Game On host nga si Martin Javier. Best Morning Show usab ang unang hirit. Midaog usab isip Documentary of the Year ang eyewitness episode ni Atom Araulio nga Reclamation. Best Documentary TV Show ang Eyewitness. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Samtang ang host nini nga si Jessica Soho ang Best News Magazine host. Best Election Special usab ang The Jessica Soho Presidential Interviews. Best Educational Program host si Drew Arellano alang sa AHA. Ang Historical Portal Fantasy Series nga Maria Clara at Ibarra midaog isip Best Primetime Drama Series ug Culturally Relevant TV Series. Ang mga bida sa serye nga sila si Dennis Trillo ug Barbie Forteza ang Best Drama Actor ug Actress. Sila David Licauco ug Andrea Torres ang Best Actor in a Supporting Role ug Best Actress in a Supporting Role. Ang abot kamay na pangarap ang Television Drama of the Year. Best Comedy Program usab ang Pepito Manaloto. Best Drama Anthology Program ang Magpakailanman. Best Educational Program ang Amazing Earth. Best Gag Show ang Bubble Gang. Best Game Show ang Family Feud. Midaog usab isip Best AM Radio Station of the Year ang DZBB Super Radio. AM Broadcast Journalist of the Year usab si Mike Enriquez alang sa DZBB. Ug si Born to be Wild Executive Producer Richelle Figueroa ang Trinitian Media Educator for Television. Ako si Sara Hilomen-Velasco para sa One Mindanao.